Hvala. Danas je u poduzeću Posavina Koka u Orašju otpočela prva proizvodnja zdravih jaja u Bosni i Hercegovini pod oznakom omega-3. Njima se, kažu, mogu prevenirati kardiovaskularne bolesti. Najzaslužniji za dolazak zdravog jajeta u Bosnu i Hercegovinu je profesor Biotehničkog fakulteta u Bihaću Mirsad Veladžić. Omega-3 jaje je inovantni projekt koji je nakon Slovenije i Hrvatske uspio dovesti u Bosnu i Hercegovinu i ponuditi Posavina Koki iz Orašja za pokusnu proizvodnju čije je pokretanje danas počelo. Nešto danas što nam se desilo, što se rijetko dešava na prostorima Bosne i Hercegovine, da je danas Posavina Koka pustila u pakiranje, a sutra, preksutra da pušta na tržište omega-3 jaja proizvodnje. Riječ je o jajima koji sadrže 4 puta manje omega-6 masnoća od klasičnih jaja. Mi nemamo uvida u okusu jaja, to je prva proizvodnja. Znači, samo imamo objekte koje imaju posebnu ishranu. Što se tiče klasiranja robe, sve je isto, ambalaža je drugačija od ostalih da se može razlikovati u tome. Za proizvodnju ovih jaja neophodno je da kokoši nosilje jedu isključivo hranu biljnog podrijetla uz obvezan dodatak lanenog ulja, a kao dodatak čitavom procesu nameće se potreba pokretanja, uzgajanja i prerada lana kojim bi se otvaralo novo tržište i nova radna mjesta. Omega-3 jaja izbjegava i pospješuje kardiovaskularni sistem i zdravstveno stanje organizma, mjeri se sa otprilike negdje sa plavom ribom. I ova inovacija koja je poslije Slovenije i Hrvatske počela u Bosni i Hercegovini s namjerom da se završi na tržištu čitave regije, neophodno je da postane prepoznatljiva i dostupna svakom potrošaču čija kvaliteta zdravlja u prvom redu ovisi o kvalitetu ishrane.